elide-ke silapha esifundzeni saseshiselweni kuso sigodi lesinamandla sifuna kutokulethela wona nje umbiko konke lokutabe kwenteka ngalo lukhetfo lema-secondary elections lesi sithine lukhetfo lelikhulu kunayeke sikhanzisa laceleni kwami sikhanzisa sivusele Samu sivusele ekulokele bandla lelikhona e-studio sitawukhumbula nje Samu ukuthi mhlawumbe nasibile emva ekhethweni la 2018 sisibonile ke sifundza saseshiselweni siba nevoter turnout cishe leningi njengoba ke besihleli lapha ku64%. Siyabona ke mhlawumbe nebamvu namhla baphumile Samu bayongenela lona ke likhetho. Kunjalo sikhanzisa uteka yona sikhanzisa ukuthi umbiko walo libandla letelukhetfo nemincele yetinkundla ngomnyaka wa-2018 uyamveta ukuthi la esifundzeni saseshiselweni sive semaswati saphuma ngebunyenti impela asitfolile ke sikhanzisa ukuthi kulaba labaphuma bayobhalisela kuvota bomake bebachubeka bahamba embili njengalonyaka bebathi 55% abo babe bathi 45%. Lokubese ke sikhanzisa kufakana emadlolweni kubona lizinga labo make labagcine baphumelele kuleti gaba leti. Ngiyakuva kakhulu Sam. Ngicabanga nje kulokunye mhlawumbe lesike sakubona ekhethweni ledlulile kubona umphakathi noma inkundla yakusomntongo lokwabangiyo ke inkundla leyaba nevoter turnout leningi na nasibuka nje imibiko uyakhomba ukuthi beyihlela lapha ku 73%. Kanti ke inkundla lesayibona yona cishe iba nevoter turnout liyaba phansi kwaba ke inkundla yasesandleni yona lebeyina 52%. Kanti ke mhlawumbe nje kulokunye siyakholelwa ke phakathi njengoba sibabonile bomake babakhetha kuletinye tinkundla sibona mhlawumbe bahamba embili nakuma primary elections siyakholwa ukuthi batawuchubeka mhlawumbe nakhona la kuma secondary elections sibone bahamba embili. Kunjalo mbukeli nawe lungelele khona e-studio sitfolile kulo libandla letelukhetfo nemincele yetinkundla ukuthi la sifundzeni saseshiselweni kuso sigaba sendvuna yenkhundla bangemashumi layimfica nemfica 99 kanzi kuso sigaba salunga lephalamende nakhona bangu-99 bese kuthi la cosheni ke khona bangu-950 emakhetfa lesingena nawo la kuma-secondary elections bomake ke kulo 950 bangu-226 lokusho kona ukuthi nanoma tinombolo tabomake tibonakala phansi sitibonile tinhlangano tibuketona tindzaba tabomake even la Eswatini tisukumisa ticubulo letahlukene noma